Jedna žena u grudima svojim mjesto srca tvrdi kamenima, a vedeći suze u oku ostavila svog malenog sina. A vedeći suze u oku ostavila svog malenog sina. Da li ta žena može biti srećna, da u duši mirisa vjestima, da zna da je tamo u daljini ostavila svog malenog sina, da zna da je tamo u daljini ostavila svog malenog sina. Kameno srce da li je boli, zar jedinog sina da ne voli? Da li može živjeti sa time, da si ne zna ni majčino ime? Da li može živjeti sa time, da si ne zna ni majčino ime? Da li ta žena može biti srećna, da u duši mirisa vjestima, kad zna da je tamo u daljini ostavila svog malenog sina, kad zna da je tamo u daljini ostavila svog malenog sina. Kada se te djete koje plače i pogleda u te oči sužne, poželi li bare na trenutak da svog sina u naruče uzme? Poželi li bare na trenutak da svog sina u naruče uzme? od kada je ona bez svog sina, već je prošlo dosta dugi dana, a sin mali raste, stalo pita gdje je mama, zašto nije s nama? A sin mali raste, stalo pita gdje je mama, zašto nije s nama?